U prvom krugu meni je cilj da eliminišem suparnika za ulazak u drugi krug, a to su Vuk Jeremić i Saša Janković. Ovaj režim je pokazao posebnu surovost prema našim najstarijim sugrađanima. Jedna od mojih prvih aktova, jedan od mojih prvih potpisa kao predsjednika Srbije biće potpis na inicijativu za stavljanje van snage zakona, neustavnog i amoralnog zakona o smanjenju penzija. Borio sam se za Republiku Srpsku, borio sam se za mir u Bosni i Hercegovini, borio sam se za dobru Srbiju, za nova poglavlja, za nove investicije, za nove fabrike. Meni zaista nije bitno da budem na Andrićevom vencu. Ušli smo u trku zato što je bilo očigledno da Vučić pobeđuje u prvom krugu, ako trče dva kandidata. Ne može se režimskim tajkunima prodavati, poklanjati ono što je narodna imovina, što je dedovina, što je očevina, već se zalažemo za to da ostane ovde onim ljudima koji su ulagali, koji su gradili i dali doprinos da se razvije ovaj kraj. Evropska unija od nas traži da ono najvrednije što imamo, naše poljoprivredno zemljište, naše voćnjake i povrtnjake, prodajemo strancima. Dosta je. Koja je to država? Koja je to vlast? Koga više privatni izvršitelji izbacuju iz porodičnih domova kada ljudi ne mogu da plate svoje dugove, kada ne mogu da servisiraju svoje kredite, a niko ih ne pita kada su i gde ostali bez posla? Šefe, Kruševac i Rasinski okrug te vole, poštuju i zahvalni su ti za sve što si učinio u protekle 4 godine. Ono što on čini nesebično, svoju dušu, svoje srce, dan i noć ulaže kako da pokrenemo naš narod, da ljudi rade, da žive bolje. Dobro večer, vi gledate Upitnik. Govorimo o predsjedničkim izborima zakazanim za 2. april. Zbog čega su oni važni? Da li su obećanja koja slušamo u predizbornoj kampanji realna s obzirom na nadležnosti predsjednika Republike ili su u većoj meri spisak lepih želja? Kakav nam je predsjednik Republike potreban? Moji gosti su Milenko Jovanov, potpredsjednik Srpske napredne stranke. Dobro večer. Dobro večer. Tamara Tripić, potpredsjednica Demokratske stranke. Dobro večer i vama. Dobro večer. I Bojan Kostreš, zamjenik predsjednika Lige socijaldemokrata Vojvodine. Dobro večer. Hvala vam svima što ste došli u emisiju. Podsjetit ću na samom početku da su Srpska napredna stranka i njeni koalicijni partneri kandidovali Aleksandra Vučića za predsjednika, da Demokratska stranka podržava kandidata Sašu Jankovića i da je Liga socijaldemokrata Vojvodine kandidovala Nenada Čanka koji je u fazi prikupljanja potpisa. Zašto su važni ovi predsjednički izbori, gospodine Jovanov? Pre svega da bismo nastavili ono što je započeto, da bismo sačuvali sve one rezultate koje je Aleksandar Vučić postigao kao predsjednik Vlade Republike Srbije. Dakle, mi smo u prošle godine imali 2 milijarde evra investicija, mi smo uspeli da smanjimo stopu nezaposlenosti sa 26% koja je bila 2012. na 13%, imamo rast BDP-a, dakle, nasleđeno je minus 3,6, danas je završena prošla godina sa plus 2,8. Imali smo stabilnost u Srbiji, političku stabilnost, uspeli smo da očuvamo tu stabilnost uprkos ozbiljnim izazovima koje je Srbija imala i u regionu i zbog ovih nekih svetskih događanja i gibanja. I zato je važno da se taj put nastavi, da se sačuva sve ono što je stečeno, da se ne vraćamo u prošlost, da se ne vraćamo u prošlost koju danas neki najavljuju kao gospodin Bane Kuzmanović, kao funkcioner Demokratske stranke, stranke koja je podržala Sašu Jankovića, a niko se od te izjave niti ogradio, niti je komentarisao, dakle, da će u Srbiji da se puca. Dakle, u Srbiji ne sme da se puca, u Srbiji ne treba da se puca. Zahvaljujući tome što se u Srbiji nije pucalo, mi smo imali ovaj ekonomski rast, mi smo uspeli da zaposlimo 130.000 ljudi samo zato što je Srbija bila stabilna zemlja, jer je stabilnost uslov bez koga se ne može kada je u pitanju bilo kakav razvoj. Dakle, zato je važno da Aleksandar Vučić pobedi na ovim izborima, da bi se nastavilo ono što je započeto, da bi se nastavilo zapošljavanje ljudi, da bi se nastavio ekonomski rast, da bi se nastavilo da Srbija bude stabilna, da Srbija danas jeste, i to svako ko pogleda, jeste najstabilnija zemlja. I o tome ćemo razgovarati. O stabilnosti koja je najčešće spominjana reč u kampanji. Ali je zato važno da se sačuva stabilnost od onih koji žele tu stabilnost da naruše. I da vidimo ko to želi. Ako jedan bivši predsjednik opštine, jedan visoki funkcioner stranke kaže da će u Srbiji da se puca kao u Makedoniji, onda je jasno kakve su namere. Ali jedan predsjednički kandidat najavi da će da upada u rik. Dakle, očigledno da neko ima namere da u Srbiji izazove nestabilnost, a onda sve ovo što smo radili pada u vodu. Gospođo Tripić,
Zašto su važni ovi predsjednički izbori i zbog čega je stvorena takva, rekla bih, referendumska atmosfera da se bira između onih koji čuvaju stabilnost i garant su stabilnosti i onih koji bi trebalo da ili želeli da izazovu nestabilnost? Pa odmah da vam kažem, u Srbiji se neće pucati baš zato što ćemo sada da promenimo ovu vlast. Znate, svaka promena vlasti u Srbiji je počinjala sa promenom predsjednika. I u tom smislu su predsjednički izbori, predsjednički izbori su zbog toga jako, jako važni. Kada pogledate ustavne nadležnosti predsjednika, onda tu ne govorimo o zaposlenju i o svim tim stvarima, ali je jasno da on jeste garant neke institucija. Mesto predsjednika može da bude nada da ćemo mi od države ponovo imati podršku za građane. I verujte mi, mislim da se svako od kandidata kandiduje upravo sa onim što je radio u prethodnom periodu. Kada slušam mog kolegu iz Srpske napredne stranke, ja bih pomislila da je to jedna sjajna država u kojoj živimo. Ali moram da vam kažem da sam ja jutros ušla u prodavnicu i da je jedna žena pitala da li ima na akciji pasta za zubi i pošto nema, ona je izašla napolje. I to je realnost u kojoj živimo. Može moj kolega da priča o procentima do sutra. Ja ću sutra da odem na pijacu i vidjet ću ljude bez nade, bez ideje, u strahu i u neizvesnosti. I to je problem. I zato moramo da promenimo prvo predsjednika država i ja se nadam da će onda uslediti i druge promene vlasti. Gospodine Kostreš. Znači, osnovna zamerka je da Aleksandar Vučić nije uspeo za ovo svoje kratko vreme da popravi sve što je Demokratska stranka upropastila. Dopustite da i gospodin Kostreš ima uvodnu reč, pa ćemo onda... Hvala, kolega. Liga socijaldemokrata Vojvodine smatra da je došlo vreme da Aleksandar Vučić ne pobedi na predsjedničkim izborima i naš osnovni cilj jeste da pokušamo svojim delovanjem i svojom akcijom na predsjedničkim izborima da to onemogućimo. Smatramo da je došlo vreme da jedan građanski kandidat koji će snažno govoriti istinu i koji će se boriti za istinu, dođe na mesto predsjednika Republike i složit ću se sa koleginicom da je vreme da od predsjedničkih izbora krenemo da menjamo sistem da bi građanska Srbija dobila svog kandidata. Mi smo upravo zato i pokušali da ujedinimo gospodina Jankovića i gospodina Jeremića i pokušali da organizujemo sastanak na kome će doći do dogovora. Gospodin Jeremić, iako se mi ne slažemo sa njim jer on je nacionalista, je pokazao spremnost i sposobnost i shvatio je da je važno da ako već vladajuća koalicija ima jednog kandidata, da i građanska proevropska Srbija proba da ima jednog kandidata. To se, nažalost, nije desilo i mi smo onda doneli odluku da pokušamo našim učešćem na izborima da podignemo izlaznost, jer povećana izlaznost će onemogućiti pobedu Aleksandra Vučića u prvom krugu i zbog toga ćemo na ovim izborima iskoristiti izbore da otvorimo prave teme, da se na ovoj kampanji govori o istini. Istina je važna i naš cilj jeste da onemogućimo, opet da kažem, Aleksandra Vučića da on pobedi, da ne bude predsjednik, da neko iz građanske Srbije, a onaj ko bude imao najviše šanse, bude predsjednik Republike Srbije. A šta vi kažete na kritike dela opozicije koja kaže Čanak je Vučićev kandidat i njegova akcija, dakle, prvi put se kandiduje za predsjednika Srbije. Sračunate na to da uzme deo glasova Jeremiću, Jankoviću? Pa nije pitanje da li će on da uzme deo glasova, nego je pitanje da li će da izvede deo birača. Jer jedan deo birača u Vojvodini neće glasati ako ne bude bilo vojvođanskog kandidata. Upravo zato mi smo želili da organizujemo sastanak i želeli da ujedinimo ta dva kandidata, da se oni dogovore oko toga ko će biti zajednički kandidat opozicije. Pošto nije došlo do zajedničkog kandidata opozicije, naš cilj je da što više ljudi izađe da bi se izlaznost povećala. Jer ako ne bude velika izlaznost, postoji realna opasnost da Vučić pobedi u prvom krugu. Gospodine Jovanov, spomenuli ste više puta stabilnost i to je, čini se, jedna od ključnih reči u kampanji. Zašto mislite da samo pobeda kandidata Srpske napredne stranke i koalicionih partnera je garant te stabilnosti? Vrlo jednostavno. Evo, nismo dobili ni u ovom odgovoru odgovor na pitanje šta sa izjavom gospodina Kuzmanovića koji kaže da će u Srbiji da se puca. Dakle, sa druge strane imate najave samih kandidata da prvo što će da rade, to će da smenjuju Vučića. Ako mislite da će na tome da se završi na toj jednoj smeni, neće da se završi, nego će da prave haos u samoj državi tako što će se baviti i pokrajinom, i lokalnim samoupravama i svim i svačim. Dakle, Srbija ulazi onda u period nestabilnosti. Druga stvar, pogledajte najave koje daju kandidati. Pogledajte izjave koje daju kandidati. Jedan dosovski kandidat kaže neće biti praštanja. Drugi dosovski kandidat kaže da će da upada u rik. Traže međunarodno mešanje
u neke stvari. Dakle, zašto nisu tražili podršku ili posmatranje, mi da odmah kažem, nemamo nikakav problem sa tim. A kad kažete dosovski kandidati, DOS ne postoji od 2003. godine. O čemu vi zapravo govorite? Ali postoji njihova politika koju ovi kandidati hoće da vode. I to je apsolutno ista politika. I ova dva kandidata su vam otprilike kao kod starih Rimljana je poslovalo jedno oruđe za ratovanje, zvalo se ovan. I taj ovan je trebao da posluži, to je jedno onako ogromno oruđe koje treba da posluži da se razvale vrata od nekog grada utvrđenog, a onda nagrne vojska posle toga. Tako vam je ovo. Imate dva ovna, po znacima navoda u ovom slučaju kao oruđe, ali tako, jedan je Saša Janković, drugi je Vuk Jeremić. A kad oni razvale vrata kako su zamislili, za njima uleću Boris Tadić, za njima uleće Dragan Šutanovac, za njima uleće Zoran Živković, za njima uleće ova ostala bulumenta, pauci razni otporaši, pa šta vam je to nego DOS? Dakle, to je ideja da se vrate isti oni ljudi koji su upropaštavali Srbiju, koji su doveli ovu zemlju do korak od bankrota i da nastave da rade ono što su radili. I zato imate nervoznog Baneta Kuzmanovića koji vjerovatno više ne može da zapošljava savjetnike, a 24 zaposlio za vreme svog mandata. Znači, ne može da zapošljava savjetnike, ne može da prebacuje novac članovima familije iz budžeta i sad verovatno jako nervozno hoće da se puca u Srbiji da bi se on dočepao fotelj. To moramo da sprečimo. Mislim da je jako nepravedno prema građanima Srbije da koristimo ovo vreme za te jeftine parole. Mislim da treba da ponudimo rešenje građanima. Ja ću se opet vratiti. Pa je li izjavio vaš funkcioner? Samo da vam kažem nešto. Spomenuo? Naravno da je funkcioner i naravno da je izvučen iz konteksta i nemam nameru da trošim vreme birača na to. Ali možda je važno da to raščistite i građanima kažete da nema opasnosti od nestabilnosti. Da, ako bi moglo da ne odgovorim na pitanje gospodina Jovanova, nego na pitanje koje ste inicijalno postavili. Ideja im je da bude nestabilnost. Dozvolite. Hvala vam. Dakle, nama treba predsjednik koji će da štiti Ustav. Nama treba predsjednik koji kada dobije neustavno odluku o smanjenju penzija ne potpiše tu odluku. Nama treba predsjednik koji će da bude podrška našim biračima. Saša Janković je svojim dosadašnjim radom pokazao da živi te vrednosti. Demokratska stranka je podržala Sašu Jankovića ne zato što obećava nešto, za razliku od kandidata Vučića koji nas 5 godina drži u prvih 100 dana vlade jer ne može da ispostavi nijedan rezultat. Znači, vrlo je jasno. Demokratska stranka je podržala tog čoveka jer 10 godina on jeste odličan zaštitnik građana i zastupa one vrednosti zbog kojih je Demokratska stranka osnovana pre 27 godina i zbog kojih postoji i danas. Za razliku od gospodina Jankovića mi imamo kandidata Vučića koga preporučuje za predsjednika šta? To što imamo 70% roditelja koji kad pošalju dete u školu nemaju da mu daju za užinu. Ne, nego što imamo 360 obnovljenih škola. Da li ga preporučuje to što smo 4. najsiromašnija zemlja u Evropi ili što smo 8. najbednija zemlja u svetu? Da li ga to preporučuje za novi profesionalni angažman? Ja moram da vas podsjetim da su građani Srbije sva sreća, poslodavci svake vlasti. I oni mere vaš učinak u prethodnom periodu. Ja nemam ništa lično protiv gospodina Vučića. On prosto čovek nije dorastao zadatku koje je preuzeo na sebe i zato je vreme da dođe do promena. Ali moram na ovo stvarno da odgovorim. Šta ga kvalifikuje? Kvalifikuje ga to što ima rezultate. To što vi jednostavno kažete nema rezultata, to ne može da potre činjenicu da je urađeno 138 km autoputa, da je zaposleno 130.000 ljudi, da je otvoreno 55 novih fabrika, da smo imali 2 milijarde evra investicija u prošloj godini, da smo spustili nezaposlenost sa 26 na 13% i tako dalje. To ne može da sakrije mržnja prema Aleksandru Vučiću i da se kaže... A Demokratska stranka insistira na životnom standardu. I šta god vi kažete. Ali šta vi sad hoćete da nama kažete? Otkrili su Ameriku da u Srbiji se ne živi najbolje. Pa mi to nismo znali. Pa će da nam dođe Vuk Jeremić iz Njujorka posle kavijara i šampanjca da nam kaže kako se ovde živi. Da, mi znamo da nije još uvek onako kako svi želimo da bude. Ali po svim pokazateljima stvari se popravljaju. I naporno se radi da stvari se popravljaju. A da se vratimo na toga odakle je krenuo Aleksandar Vučić. Je Aleksandar Vučić krenuo od nule? Je Aleksandar Vučić krenuo od ekonomije koja funkcioniše? Je Aleksandar Vučić krenuo od fabrika koje rade? Ne. Oni su zatvarali fabrike, radnike otpuštali. 500.000 ljudi su otpustili u periodu 2008-2012. 500.000 ljudi. I sada neko kaže, znate, ovakvi su onakvi rezultati. Da, zato što je potrebno vreme da se nešto popravi. Znate, kada imate decu, onda znate vrlo dobro da kada dete
uđe u sobu i kada napravi nered, to traje nekoliko minuta, treba vama nekoliko sati da to popravite. E tako je i ovdje situacija, da jednostavno imate da je neko 4 godine od 2008, samo govorim taj period, 2008-2012, otpustio 500.000 ljudi, zatvorio fabrike, uništio sve, doveo zemlju na korak od bankrota. I sve su ovo pokazatelji da Srbija izlazi iz takve situacije, da ekonomija raste i da se stvari popravljaju. Ja znam da se gospoda iz Demokratske stranke raduju kada imaju neku lošu vez za Srbiju, ali što se tiče ovog, kako su rekli da je Srbija najbednija zemlja na svetu, a što ne kažete građanima koje su još zemlje na toj listi u blizini Srbije? Što ne kažete građanima da su tu i Belgija i Francuska? Što ne kažete koji su parametri za to? Što ne kažete na kom je mestu bila Srbija u vreme 2008-2012? Na kom je mestu? Ne znam, zaista mislim da je bilo na 36. Ali ako mogu samo ja da se kritičari vaše stranke i vaše politike dok ste bili na vlasti, kažu da ste ostavili ogromne dugove, da ste izvršili privatizaciju koja nije bila po svim parametrima dobra. Kažu da je prosječna plata bila 43.000 dinara, a da je danas 41.000 dinara. Isto tako kažu da smo ostavili devizne rezerve od 14 milijardi. To kažu. Isto tako, verujte mi, ono što je strašno, pominjete decu, ja sada razmišljam, vi ste se toliko odrodili od ovog naroda. Vi samo ste naučili napamet neke cifre. Verujte mi, ja idem na pijacu i vidim strah i neizvesnost u građanima. Danas vam treba veza da dobijete zdravstvenu knjižicu, a koverat ako hoćete da se obratite organu vlasti. Odmah da vam kažem, vi danas imate slučaj da vam jedan gradonačelnik kaže sudija je moja. To imate danas. Danas imate strah kada pošaljete dete u školu od vršnjačkog nasilja. Ozbiljan strah. Samo moment. A Vučić je kriv za vršnjačko nasilje? Ozbiljno je kriv. Zato što mi imamo ovu vlast koja generiše nasilje u svojoj retorici. Mi imamo zveckanje oružjem prema regionu. Odmah vam kažem, imam 2 sina kod kuće. Neću dozvoliti nikome da zbog jeftinih političkih poena mi tu decu pošalje na granicu. Zato moramo da promenimo predsjednika. Zato kandidat Vučić samo nije dobar za tu funkciju. Ja verujem da će on naći neko adekvatno nameštenje kod vas u stranci. On nije kadar za taj posao. Gospodine Kostres, osim dozvolite, u inostranstvu predsjednik predstavlja Republiku i u zemlji. Na šta bi trebalo da se usmeri predsjednik Republike kad je reč o unutrašnjim pitanjima? Pa ja mislim da predsjednik mora da svojim autoritetom doprinese stvaranju političke klime koja će omogućiti da se ljudi suoče sa istinom. Mi imamo nekoliko istina koje su velike, koje su strašne, koje su veoma bolne i koje se goriju pod tepih i koje se između ostalog izbjegavaju u ovoj kampanji zato što nije popularno govoriti o njima. Mi imamo situaciju da još uvek se koriste izrazi Južna srpska pokrajina, još uvek se Kosovo podrazumeva kao sastavni deo Srbije, još uvek mi zavaravamo i lažemo birača. Mislim da je jako važno, da je dramatično važno da predsjednik odgovorno izađe pred građane i da kaže situacija je loša, potpisivanjem Kumanovskog sporazuma mi smo izgubili ingerencije nad Kosovom, Republika Srbija nema nadležnosti na Kosovu i da probamo da gradimo odnose sa ljudima koji žive na Kosovu i da probamo da napravimo stabilne odnose i da idemo ka napred. Dok god mi pričamo o tome da je Kosovo Srbija, da je Kosovo srce Srbije, da mi ne damo Kosovo, mi zavaravamo i sebe i druge. Znate šta je srce Srbije? Nismo mi izgubili srce Srbije kad je Kosovo prestalo da bude deo Srbije. Mi smo izgubili srce Srbije kad je 300.000 mladih ljudi otišlo iz Srbije. Tada smo mi izgubili naše srce. Gospodine Kostres, gospodin Čanak je jedini predsjednički kandidat koji je, kao što smo čuli, spreman da u svom predizbornom programu govori o priznavanju nezavisnosti Kosova i rekao je da je spreman da podrži odluku o priznanju faktičke nezavisnosti Kosova. To ne znači da nije u pravu zato što je jedini, nego znači da svi ostali beže od te teme. Šta bi Srbija dobila? Dakle, Čanak, predsjednički kandidat, je spreman da prizna nezavisnost Kosova. Kaže da je spreman da preuzme odgovornost za neke teške odluke. Šta bi Srbija time dobila? A šta Srbija dobija time što drži glavu u pesku i što govori da je Kosovo deo... Što drži do svog teritorijalnog integriteta? Kako utiče na taj teritorijalni integritet? Ja ću dati vrlo jednostavan primjer. Evo sad kad sam dolazio u Beograd, zaobišli smo jedan auto, 3 broja, KS 3 broja. To su kosovske tablice. Kako je moguće da na delu teritorije Srbije postoje registarske tablice koje su drugačije od onih koje su u Beogradu, mom Zrenjaninu ili Kikindi gospodina Jovanova?
Ako je to deo Srbije, kako onda imaju druge tablice? Da li znači da ako taj auto koji sam ja zaobišao na autoputu napravi saobraćajni prekršaj recimo u Gnjilanu, saobraćajac ga zaustavi, naplati kaznu, da li će novac od te kazne leći na budžet Republike Srbije kao što kada recimo ja napravim prekršaj, kad se meni naplati kazna, taj novac ulazi u budžet Republike Srbije. Dakle, ajde da pričamo ono što je realno. To nije prijatno. Ne radujemo se mi zato što je Srbija izgubila jedan deo svoje teritorije. Ne likujemo mi nad time, ali je to tako. Ako Kosovo je deo Srbije, ajde da napravimo onda emisiju u Prištini. Ajde da vidimo kako to da odemo tamo i da uradimo priču, da mi njima pokažemo. Došli smo u situaciju da sad svako zaobilazi tu temu. Pa imamo situaciju da se priča o tome da ćemo da napravimo Srbiju u kojoj će Albanci i Kosovo želeti da budu deo Srbije. Da, gospodine... Samo mi dozvolite. Je li to poruka da će se određeni predsjednički kandidati kad pobede zalagati da albanski jezik bude službeni jezik u Srbiji, kao što se to recimo sada radi u Makedoniji. Ja nemam ništa protiv, ja dolazim iz Vojvodine, kod nas u parlamentu je 6 jezika službeno. Ja nemam problem, ja sam čak imao tu čast da predsedavam Skupštinom Vojvodine, tako ja nemam, ali da li su ljudi u Srbiji spremni da im se neko obrati za skupštinskom govornicom na albanskom jeziku? Ajde realno da govorimo o tome. Da li smo mi spremni da 2 miliona ili koliko god ima građana albanske nacionalnosti budu sastavni deo, recimo, našeg biračkog tela, da biraju na ovim izborima? Šta vi kažete? Šta da kažemo? Oni bi priznali i nezavisnu Vojvodinu, a ne nezavisno Kosovo. Da li će Ništa od mene to ne čudi. za vreme njegovog mandata doći to pitanje priznavanja nezavisnosti Kosova na red ili kao uslov za prijem u Aleksandar Vučić je Evropsku pokazao odgovoran, ozbiljan i posvećen odnos po pitanju Kosova i Metohije, da je spreman da ozbiljno razgovara i kao što je i sam rekao, bolje da 100 dana razgovara nego 1 dan da dođe do onoga što Bane Kuzmanović priželjkuje kada je u pitanju Srbija, a to je pucanje. Prema tome, ozbiljno će se raditi na tome da srpska zajednica na Kosovu i Metohiji, da Srbi na Kosovu i Metohiji budu apsolutno sigurni, a to što se priča o nekakvom zveckanju oružja, ja bih volio da mi kažem ko to osim Baneta Kuzmanovića zvecka oružjem u ovoj zemlji. I čime zvecka oružjem? To što mi imamo različite koncepcije u odnosu na Demokratsku stranku, pa je njihova koncepcija bila da unište vojsku, znači otprilike da srpska vojska bude naoružana lukom, strelom i praćkom. To je otprilike bila njihova koncepcija. Imali su tenkove bez goriva, avione koji ne mogu da polete i sve ostalo. A naša, da srpska vojska bude ozbiljna i dobro naoružana kao garant te stabilnosti o kojoj pričamo i koja je uslov za razvoj ekonomski i svaki drugi, posebno u ovim vremenima koja su prilično turbulentna, ne zato da bismo bilo kome pretili, nego da bismo ljude odvratili, koji nemaju dobre namere prema Srbiji, da bismo ih odvratili od bilo čega loše kad je Srbija u pitanju, vi dobijete kritiku i na to. Dakle, oni koji nisu bili u stanju praćku za vojsku da nabave, sada kritikuju što će Srbija da nabavi oružje. I kažu neko preti ratom. A jedini ko preti ratom i ko preti pucanjem jesu dosovski kandidati. Dakle, Bane Kuzmanović kaže da će da se Srbiji puca, Vuk Jeremić kaže da će da upada u Republičku izbornu komisiju. I sad kad pogledate... Kaže vaš kandidat da će Srbija dobiti migove, kako se Srbija naoružava, niko je više neće ponižavati, da je potrebno da bude u pripravnosti. Protiv koga, gospodine Jovanov? Protiv svakoga ko pomisli da protiv Srbije može da ima bilo kakvu ideju ofanzivnog karaktera. Kako to mislite? Upotreba vojske u kom eventualnom riziku? Upotreba vojske u slučaju kada ste napadnuti. Od kog to suseda ili ko je to? Od bilo koga kome pade na pamet da ima bilo kakve pretenzije kada je u pitanju Srbije. Ne samo Srbija, nego i srpski narod, jer ja ću vas podsjetiti da Srbija po Dejtonskom sporazumu ima obavezu da štiti Republiku Srpsku, tako da Srbija ovakva kakva je, onako kako su je ostavile gospoda iz Demokratske stranke, nije bila sposobna da se suprotstavi nekom lovačkom društvu bolje naoružanom. Nemojte reći da bilo ko može pomisliti da brani Republiku Srpsku oružjem. Mi moramo da se ponašamo odgovorno prema sopstvenom narodu. Mi nećemo da gledamo ponovo kako će srpski narod da bude proganjan i teran sa svojih ognjišta. I to nam ne pada na pamet.
To ne znači da mi zveckamo oružjem i bilo kome pretimo. Na kraju krajeva pokazalo se da se Srbija nije upecala ni na jednu udicu koju su pokušali da bace Srbiji. Pogledajte sve provokacije koje su dolazile. Pogledajte provokacije iz Hrvatske. Pogledajte provokacije iz bošnjačkog dela Bosne i Hercegovine. Pogledajte provokacije sa Kosova i Metohije. Pogledajte provokacije koje dolaze sada iz Tirane vezano za tiransku platformu. Ni na jednu se Srbija nije upecala. Mi vodimo mudru, odgovornu i ozbiljnu politiku. I tu je Aleksandar Vučić, molim vas da završim, Aleksandar Vučić pokazao da itekako ima državnički odnos prema interesima Srbije i da vodi računa o onome što je interes Srbije. Dakle, nama ne treba predsjednik ni koji će biti lutka na koncu, ni koji će imati prst na uvaraču. Ali to ne znači da Srbija treba da bude nezaštićena i da Srbiju može da razvlači ko kako hoće. Ono što je uradila Demokratska stranka upravo je to omogućavalo. Dakle, da Srbiju razvlači ko kako hoće. Na kraju krajeva, kad se kaže zveckanje oružjem i time završavam, dakle, verovatno je Vučić kriv, kao što čujemo da Vučić je odgovoran i za vršnjačko nasilje. Verovatno Vučić ide po školama i tuče decu. Dakle, Vučić je kriv verovatno i za postavljanje table za dom spremni ispred Jasenovca. Verovatno je Vučić poslao zahtev za reviziju za reviziju procesa oko Srbije vezano za genocid u Srebrenici. Vučić je taj koji je pisao tiransku platformu. Sve je Vučić kriv, kao što vidimo. I to je apsolutno neprihvatljivo jedno ponašanje da se cela kampanja, i to pokazuje da ovi ljudi i ovi kandidati apsolutno nemaju nikakav plan, nikakvu ideju, nego samo da kritikuju ono što Vučić radi i da optužuju Vučića i za ono što apsolutno nikakve veze nema sa njim. Prvo, sad mi prolazi kroz glavu sve vreme ovo brže, jače. Mi se samo brže i jače zadužujemo i bolje žive članovi Srpske napredne stranke. I to nekako je meni prva asocijacija na taj vaš slogan. Upravo teza koju izgovara ovaj čovjek je strašna. I meni je još strašnije što on nije svestan koliko je to poziv na oružje. Znači, mi izveckamo oružjem po regionu. Kakva je to teza da ćemo mi da se branimo? Od koga ćemo mi da se branimo? Od onoga ko nas napadne. Molim vas, ako mogu da završim. Mislim, postavite pitanje. Da li mi možemo da se sa tim migovima odbranimo? Hajde da se podsjetimo kad nas je Aleksandar Vučić i slična družina koja je bila 99. godine kad su nas uveli u bombardanju i ratove. Mislim da je Srbija tada imala, ja baš nisam ekspert za vojne pitanje, ali mislim da je Srbija tada imala više migova nego što ih ima danas. I složit ćete se da je bilo strašno koliko je ljudi poginulo zbog toga što oni nisu umeli da preuzmu odgovornost i da odgovorno vode ovu državu, nego da su nas uveli u takve probleme iz kojih ne možemo da se izvučemo evo već 18. godinu. Dakle, to je ono što je problematično kod kandidata Vučića. Kandidat Vučić izgleda da nije ni svestan koliko izaziva nemire u regionu, umjesto da Srbija zaista bude faktor stabilnosti. Jako je neodgovorno da pošaljete onaj kitnjasti voz iz Beograda, gde pritom svi velike patrioti izađu već na Topčideru, zato što ste time proizveli nebezbedne uslove za one sirote građane Srbe koji su odlučili da ostanu da žive na Kosovu. To je neodgovorno. To kaže Hačim Tači. Vrlo interesantno. Da. Kada vama postane važnije dnevno politički poeni od bezbednosti ljudi koji dole žive, to je strašno i to ne može da vas preporuči za poziciju predsjednika Srbije. Ali ja samo još nisam dobio odgovor na pitanje. Čime je to Vučić bilo koga izazivao? Druga stvar koja je problem, to je ono što sam na početku rekla, to je strah i neizvesnost koju imamo kod građana. Verujte mi, veliki strah i neizvesnost. Od čega strah? Moram da vam kažem, evo, Olivera, ja želim da mi dobijemo predsjednika i da ojačamo institucije u Srbiji. Da više nikada ni vaš ni moj život ne zavisi od karaktera ličnosti prvog čoveka u državi. Jako bi želela da mi imamo normalnu državu u kojoj vi ćete imati hrabrosti da osudite kada saborac Gašić kaže da voli kada novinarke lako kleknu. Za tu državu se borimo. Za državu, molim vas, ako mogu da završim, za državu gde naša deca neće da traže svoju budućnost negde napolju. Gde vi, gospodine, sa svojim bratom nećete pričati preko Skype-a. Moj brat je, kad ste ga spomenuli, otišao zbog Demokratske stranke. To je vrlo interesantno. Gde ja moju decu neću videti preko Skype-a, nego će oni svoju budućnost pronaći ovdje. A to možemo samo ako uspostavimo jednake mogućnosti za sve građane. Ali ovo moram da odgovorim, pošto je brat u pitanju, jako mi je interesantno. Prva prepreka u tome je da dođe do promene vlasti na poziciji predsjednika Srbije. Pričam sa bratom preko Skype-a zato što je moj brat bio tema opštinskog odbora Demokratske stranke
Srbije, gde je visoka funkcionerka Demokratske stranke tada u gradu u kome živim rekla nećemo mi Milenkovu rodbinu da zapošljavamo dok on nas kritikuje. Zato je moj brat na Skype-u. Kad smo već kod brata. U kojoj ste stranci tada bili? U Demokratskoj stranci Srbije, bez obzira. Uvek sam kritikovao Demokratsku stranku. Ali ono što je poenta, dakle, to je da nikoga Vučić nije izazivao. Dakle, nikog me Vučić nije bacao rukavicu u lice. I ovo je nastavak one politike koju želimo da prekinemo. I zato nam nisu potrebne lutke na koncu. A to je politika da je Srbija uvek kriva za sve. Srbija je kriva što se postavlja tabla za dom spremni ispred Jasenovca. To je Srbija kriva. To je Aleksandar Vučić kriv. Aleksandar Vučić je kriv zato što je Zoran Milanović blokirao granicu sa Srbijom. Aleksandar Vučić je kriv za to što Zoran Milanović kaže da su Srbi šaka jada. Aleksandar Vučić je kriv za sve. Znači, ta priča jednostavno pokazuje da tu nema ni ideje, ni koncepta, nego je cela priča ajde da se mi vratimo na vlast, ajde da mi opet radimo ono što smo radili, a to je da uništavamo Srbiju. Mislite da li gospodin Čanak kao kandidat, budući kandidat, ima ideju i koncept? Gospodin Čanak je svoju ideju izgovorio. Gospodin Čanak je svoju ideju... Zato što govori o Demokratskoj stranci i vi ste prisutni ovde kao treća opcija. Govorimo o Demokratskoj stranci i njihovom kandidatu koji treba da čuva vrednosti i zakonitosti, a sam krši zakon 5 godina unazad. To je jako interesantno. Znači, kad on treba na svom primjeru da pokaže da poštuje zakon, toga nema, ali će on da štiti zakonitost u Srbiji. Vrlo zanimljivo. Ali ono što se gospodina Čanka tiče, on je vrlo jasno rekao ono zašto se zalaže, to je njegov koncept koji je apsolutno neprihvatljiv za Srpsku naprednu stranku i bilo kako priznavanje Kosova ne dolazi u obzir. Ja nisam rekla da je kriv Aleksandar Vučić. Aleksandar Vučić, odnosno kandidat Vučić, samo ne zna da radi svoj posao. Nije on naravno ništa kriv. Ne može da bude kriv čovek koji ne zna da radi svoj posao. On ga samo ne zna i zato ga to ne preporučuje za ovaj drugi poslovni angažman koji bi volio. Zamislite tek koliko onda ne znaju oni koji su bili pre Aleksandra Vučića koji su doveli Srbiju do bankrota. Šta tek oni ne znaju kad on sa ovakvim rezultatima kažete da ne zna? Gospodine Kostreš, šta je najteži regionalni izazov od svih ovih na koje bi predsjednik trebalo da odgovori i da utiče nekim konkretnim rešenjima? Stabilnost u regionu su spojeni sudovi i ne postoji sada bilateralni odnos Srbije ili bilo koje zemlje u regionu, a da se to ne prenesi na druge. Ali postavljanje jednog vrlo jasnog i preciznog koncepta koji kaže da Srbija nema ništa protiv evroatlantskih integracija Crne Gore, da Srbija prepoznaje da je Sarajevo glavni grad Bosne i Hercegovine, da je Bosna i Hercegovina jedinstvena država i da ćemo mi graditi partnerske odnose sa Bosnom i Hercegovinom. Da mi podržavamo stabilnost u Makedoniji i nećemo se mešati u unutrašnje pitanje ili unutrašnje odnose sa Makedonijom. Nama je važno da gradimo dalje odnose sa Kosovom i Metohijom, između ostalog i zbog imovine koju Srbija tamo ima i zbog ljudi koji tamo žive. Nama je važno da zbog brzine i efikasnosti evropskih integracija nemamo problem sa Rumunijom, zbog Rumunske pravoslavne crkve i zbog Vlaške nacionalne zajednice ili Rumunske, kako to rumunska država želi ili voli da kaže, i da mi ćemo želeti dalje da razvijamo dobre odnose sa Mađarskom. Da li je Dodiku adresa za rešavanje problema Sarajevo ili Beograd? On živi u Bosni i Hercegovini, koliko ja znam. Ja se nadam da će se Da li bi predsjednik trebalo da i dalje prima Dodika u Beogradu i sa njim oko osnovnih problema? On prvo i pre svega mora da razgovara sa gospodinom Ivanićem, koji je predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine. Jer to bi bilo isto tako kao kada bi Mirović otišao, gospodin Mirović je predsjednik vlade Vojvodine i otišao sada da razgovara sa Orbanom, koji je predsjednik vlade Republike Mađarske. Sigurno postoje interes i postoje pitanja koje bi Vojvodina i Mađarska mogla da reše. Ali preskakanje premijera Srbije ili predsjednika Srbije od strane vojvođanske administracije je jednako loše kao preskakanje sarajevske administracije, odnosno administracije Bosne i Hercegovine od strane Republike Srpske. Znači, ne možemo mi da budemo blagonakloni prema tome pa da kažemo da ako Republika Srpska vodi regionalnu politiku, to je odlična ideja, a ako Vojvodina vodi regionalnu politiku, to je izdaja i separatizam. Gospodine Kostreš, rekli smo malo čas, podsjetili na Čankovu izjavu da je spreman da prizna nezavisnost Kosova. Svojevremeno je 2009. godine govorio o Vojvodini, Republici u federalnoj Srbiji. Zatim govorio je da je bio za nezavisnu Crnu Goru još 1991. godine, još pre njenog zvaničnog... Milo Đukanović hteo da ga uhapsi, a dobio orden od 2015.
Šta mislite, kojim biračima se obraćate i postoji li znatan deo biračkog tela u Srbiji koji bi mogao da podrži takvu, deo opozicije govori, separatističku politiku? Upravo u tome se mi razlikujemo od ostalih kandidata. Jer mi mislimo da je za Srbiju važno da se govori istina bez obzira koliko ona bolela. I da mora da postoji na ovim izborima predsjednički kandidat koji će to reći. Nenad Čanak je čovek koji govori istinu, ali baš istinu. Ne uvijene istine, ne zaobilazi teme, on o tome govori. On govori da Srbija je nastala na antifašističkoj borbi i da antifašizam mora da bude temeljna vrednost Srbije. On govori o Kosovu, to što smo rekli da se ne ponavljam, ja mogu još 5 puta da vam kažem, ja ne bežim od toga. Govori u regionu ovo što sam vam govorio. Govori da mi moramo da se suočimo sa problemima. On govori da ne možemo prema Rusiji da imamo topla osjećanja ili hladna osjećanja. Da li bi Čanak kao eventualni predsjednik Srbije ponovo afirmisao ideju Vojvodina Republika? Ideja Vojvodina Republika je ideja drugačijeg organizovanja, unutrašnjeg organizovanja Republike Srbije. I federalizacije Srbije. Tako je, ali drugačije organizovanje Republike Srbije mi nikada nismo govorili, niti nam pada na pamet da govorimo o nezavisnoj Vojvodini, jer verujte mi da ja to mislim... O Vojvodini Republici, da li bi afirmisao ponovo takvu ideju? On bi afirmisao drugačije organizovanu Republiku Srbiju. Vojvodina, da li je u njoj republika ili nije, je mnogo manje važno nego od toga... Po građanima Srbije možda je to važno. Mogu ja da završim samo što hoću da kažem. Znači, kako se zove Vojvodina je mnogo manje važno ljudima koji žive u Vojvodini od toga da li se naša zemlja prodaje strancima, da li je Naftagas poklonjen Rusima i da li pare koje se zarade u Vojvodini ostaju u Vojvodini ili idu iz Vojvodine. Šta vi kažete? Samo mi dozvolite da završim. I ono što mislimo da treba da ima Vojvodina, mislimo da treba da ima i Šumadija, mislimo da treba da ima i jugoistočna Srbija, jer Srbija mora da bude drugačije organizovana. Suština problema, imamo pogrešan sistem. Šta to znači? Federalizaciju ili kako se to zove? Drugačija organizacija, regionalizacija, federalizacija. Tako što će sistem biti promenjen, tako što će ljudi prvo od lokalnih samouprava i lokalne samouprave imati mnogo veće ingerencije nego što imaju danas. Nekada je novac koji se zaradi u bilo kojoj opštini, recimo u Kraljevo grad, ali u opštini, ostane u Kraljevu, onda novac koji treba da se plaća Republici iz Kraljeva se šalje u Beograd. Danas sve pare odlaze u Beograd. I onda Beograd, ko je podoban ili nije, šalje te pare određenim opštinama ili ne. Da li vi znate da su u Beogradu, recimo na Vračaru, da je prosječna plata skoro duplo veća od prosječne plate u Nišu, a da je prosječna plata u Nišu duplo veća od prosječne plate u Odžacima? Evo, tome ja vama govorim. Šta vi kažete? Pa evo ja vas da pitam, da li mislite da Vojvodina Republika ili priznavanje Kosova mogu da prođu bez izjavljivanja bilo kakve unutrašnje nestabilnosti, političke? Dakle, ne govorimo o onome što mi priča Bane Kuzmanović da se u Srbiji puca, ali evo recimo da imamo unutrašnju nestabilnost koja će dovesti do toga da investitori kažu ovde ne vredi ulagati, ovde je situacija nestabilna i tako dalje. I upravo zato kažem da je Aleksandar Vučić jedini koji može da obezbedi stabilnost koju je Srbija imala u prethodnom periodu. Ta stabilnost dalje znači investicije, te investicije dalje znači radna mesta, ta radna mesta znači zapošljavanje ljudi, to zapošljavanje znači bolje budžete, puniji budžet Srbije, to dalje znači izgradnju puteva, izgradnju autoputeva, izgradnju mostova, sređivanje više od 360 škola, ambulanti, bolnica i tako dalje. Međutim, vi kažete ni 1 kilometar autoputa nije izgrađen u Vojvodini. Pa nije. Nije? Ne, nisu rekli ni 1 kilometar autoputa, nego bilo kakvog puta. Bilo kakvog puta? Autoput. Ne, kaže bilo kakvog puta je bilo saopštenje vašeg funkcionera iz Zrenjanina. Onda preciznije čitate saopštenja od mene. Tako je. Ali ono što je suština cijele priče... Ja se ozbiljno bavim, pokušavam da se ozbiljno bavim svojim poslom. Ja ću da opet se vratim na suštinu. Nije suština da Vlada Republike Srbije gradi puteve po Srbiji. Suština je da kao u svom normalnom svetu, ako želimo da budemo deo Evropske unije, onda idemo u Evropsku uniju. Princip Evropske unije je da lokalne puteve grade lokalne zajednice, regionalne puteve grade regionalne autonomije, a samo autoputeve... To bi decentralizacija omogućila. Imate više prava, više odgovornosti, novac ostaje kod vas. Hvala vam. Mi ćemo nastaviti za svega 2 minuta.
Dobrodošli natrag. Gospodine Jovanov, oko autoputeva, puteva. Puteva, dakle, ja ću pokloniti gospodinu Kocošu da ne čitam sada. Ovo je po opštinama pregled koliko je Republika investirala kada su u pitanju putevi u autonomnoj pokrajini Vojvodini. Tako je, to je znači 2015. godine 3 milijarde i 742 miliona 809 hiljada 875 dinara i 2016. 2 milijarde 909. Šta to znači da nisu videli izgrađene puteve u Vojvodini? Molim? Nisu videli izgrađene puteve. To je čitavi Srbije, ne samo ovo je Vojvodina. Dakle, ovo je isključivo Vojvodina. Dakle, ovo su informacije po opštinama, šta je išlo za redovno održavanje, šta je za ovo. Na kraju krajeva čudi me da gospoda iz Lige socijaldemokrata Vojvodine iz Zrenjanina nisu odlazili do Novog Sada pa da vide taj most koji se radi na ulazu samo Novi Sad, koji rade Putevi Srbije. Radila se jedna strana, sad se radi druga strana. 311 mostova je obnovljeno i sređeno u Srbiji u vreme vlade Aleksandra Vučića, tako da je to otprilike pokazatelj da se apsolutno radi. I radi se u svakom delu Vojvodine. Radit će se Y-krak Subotica, danas je otvoren Kontinental u Subotici, dakle novi 500 radnih mesta, u Kikini 2 investitora došla zahvaljujući i lokalnoj samoupravi koju vodi Srpska napredna stranka i Aleksandru Vučiću. Kada ćemo dobiti Banatsku magistralu? I u tome se krenulo se u sekretarijat pokrajinski je krenuo u pripremu plana. Pa gospodin Kada govorimo o ustavnim ovlašćenjima, mi sada slušamo brojna obećanja koja su vezana za infrastrukturu, za bolji život građana, životni standard i tako dalje. A po ustavnim ovlašćenjima predsjednik ima drugačiju poziciju. Potpuno. I zato ja ne razumem, čak i kada bi sada stavili po strani ustavno ovlašćenje predsjednika, vi kada slušate, vidite, život, oprostite, neću gledati šta je napisano, ali običan svakodnevni život ljudi u Srbiji se sveo na neke brojke. Da li je sada puniji frižider zato što smo čuli neke cifre, neke decimale? Ne, naravno nije. Da li je bolji položaj građana Srbije zbog toga što je moj kolega naučio napamet 35 cifara? Naravno da nije. Znači, mi moramo, ja ću vas podsjetiti opet na kandidata Vučića, zato što prosto bolje građanima Srbije, zato što ste 20 puta rekli kandidat Vučić, ovo kandidat Vučić on. Prethodna biografija vas uvek preporučuje za neki sledeći posao. Kandidat Vučić svaki put vređa svoje građane. Strašno je kada kandidat Vučić kaže da su građani Srbije lenji i da neće da rade. To je još jedna neistina. Zato što građani Srbije žele samo jednake mogućnosti, žele ambijent u kome mogu da ostvare maksimalno svoje kapacitete. Ja, verujte mi, razmišljam o tome da jednog dana mene neće biti ovde. Jako mi je važno da moja deca zavise od sopstvenih kapaciteta, a ne od partijske knjižice Srpske napredne stranke. I u tom smislu mislim da je to naš zajednički interes treba da bude. I vaša deca ne treba da zavise od vaše partijske knjižice, nego od svojih kapaciteta na koji način će dopreti do nekog posla. Imam prilično negativno iskustvo vezano za partijske knjižice i Demokratsku stranku, tako da bolje da ne poredim. Veliki problem sa državom koja ne radi u interesu građana, koja nije podrška građanima. I zato kandidat Vučić nije dobar kandidat ni za predsjednika Srbije. Ja ne znam šta bi bilo kad bi se izbacilo sve ovo kandidat Vučić iz svega što je gospođa Tripić iznela, otprilike ne bi ostalo ništa. Ali me interesuje samo, pošto jako dobro znaju sve, pošto jako znaju kako treba građanima, šta je ono što je život, zašto nisu to sproveli u delo kada su imali priliku? Šta ih je to sprečavalo da za sve vreme sveta koje su imali bilo šta urade dobro za građane? Kako to da su tako sjajni, elita kako sami sebe nazivaju, uspeli zemlju da dovedu na korak od bankrota? Zašto je građanima prazan frižider? Oni koji su građanima ispraznili frižidere pričaju o tome da je frižider prazan. Oni koji su građane doveli od toga da ostanu bez posla sada pričaju kako se teško živi i kako građani nemaju posao. Kako niste ostvarili te ciljeve o kojima sada govorite? Potpuno ću otvoreno da budem sa vama. Znači, 2012. godine građani Srbije su Demokratsku stranku poslali na rezervnu klupu. I to je potpuno nesporno. Ja bih rekao na smetlište istorije. Ali moram da vam isto tako kažem da i dalje ne postoji ni jedna dobra odluka koja je doneta u Srbiji koju nije vodio ili učestvovala Demokratska stranka. Mi, znate, kada je skinut režim Slobodana Miloševića, tada je i ministar informisanja bio kandidat Vučić, mi smo zatekli Srbiju koja je raspadnuta. Mi smo zatekli Srbiju koja je u dugovima, devizna štednja potpuno ne postoji i ispražnjeni penzioni fondovi. Plata 50 maraka.
2012. godine građani sa razlogom nisu bili zadovoljni. Plata prosječna je bila 43.000 dinara. Ja nisam zadovoljna sa tim i smatram da smo trebali da odemo na rezervnu klupu. Nažalost, danas je plata 41.000 dinara. Ali čekaj, sad vi objašnjavate statistiku. Samo moment, ako mogu da završim. Dobro, nije problem. Danas su skočile sve režije. Danas vi imate da su nam uveli akcize na struju. Vi imate da su smanjene penzije potpuno neustavno. I posle toga povećane 2 puta i 3 puta, u zavisnosti od toga... Da li su, gospodine Kostreš, ovo pitanja na koja može da utiče predsjednik Republike svojom pozicijom i ovlašćenjima? Predsjednik Republike ima veliki autoritet činjenicom da je bio izabran na direktnim izborima. Nema toliko velike ovlašćenja, ali ima autoritet. I upravo predsjednik mora da povlači poteze koji će biti korektiv za vladu i za skupštinu. Predsjednik, recimo, ako gospodin Čanak bude izabran za predsjednika, on će pokrenuti proceduru za donošenje novog ustava, ili ovaj ustav sramotan i ovaj ustav je neodrživ. Gospodin Čanak će podsjetiti skupštinu da zakon o finansiranju Vojvodine nije donet od 2006. godine i da se na isti taj način krši ustav. Predsjednik Čanak će ohrabriti i Skupštinu Srbije i vladu Srbije da rade u pravcu pomirenja u regionu, u pravcu uspostavljanja što boljih odnosa i u pravcu evropskih integracija Srbije. Srbija nema drugi put sem evropskih integracija. Šta je to u domenu spoljne politike i spomenuli smo i donošenje novog ustava, što bi bio prioritet u mandatu budućem predsjednika? Pre svega očuvanje stabilnosti. Srbija mora da očuva svoje dobre odnose sa najvećim svetskim silama, kao što ih je Aleksandar Vučić svojom iskrenom, ozbiljnom i odgovornom politikom izgradio. Dakle, ne smemo da se vraćamo na vreme kada je jedan od predsjedničkih kandidata, gospodin Jeremić, bio šef diplomatije, pa su visoki predstavnici Evropske unije i njegovo ponašanje nazivali budalaštinama. Tako Srbija ne može da funkcioniše i tako Srbija ne može da bude priznata u svetu na način na koji je danas priznata. Danas imate situaciju da Aleksandar Vučić ima dobre odnose sa najvećim svetskim liderima, dakle i sa Vladimirom Putinom i sa Xi Jinpingom, koji su bili u Srbiji, dakle da imate dobre odnose sa Evropskom unijom, sa Angelom Merkel, dakle kao sa Nemačkom i najjačom državom Evropske unije, da imate dobre odnose sa Sjedinjenim državama, sa Indijom, dakle sa svim najvećim svetskim igračima Srbije danas ima dobre odnose. Zašto? Zato što Aleksandar Vučić vodi ozbiljnu i odgovornu politiku i priča istu priču i vodi istu politiku gde god se pojavi. A što se tiče, samo jedan komentar moram da, vezano za 2000. godinu, dakle, zatekli su Srbiju u pocepanim patikama i jaknama, a kada su otišli na vlasti bili su u najskupljim modelima i luksuznim automobilima. To je, tako su vodili Srbiju. Mogu samo da kažem, znači što se tiče spoljne politike, potpuno je jasno. Jedan stup spoljne politike, Srbija je u Evropi, istorijski delimo i teritorijalno delimo prostor sa Evropom. Mislim da treba da delimo i neka prava i neke vrednosti zajedno sa tom Evropskom unijom i tu nema spora. Puna saradnja i sa Rusijom, i sa Amerikom, i sa Kinom. Hvala vam. Najlepše što ste bili moji gosti. Kampanja je pred vama. Srećno u kampanji. Hvala i vam na gledanju. Laku noć.